Jipegah laju ubak parisah nejawab pantai gohlom sip mesra kada pejem temalun pegah jinawa metuah bandum tak sabar parisah neyuak temabarakan tajak berijang ubineh kuta tak cuba cihai urang di dalam pakan bumenan sengap suara banji dengar haba parisah jejak le pantai ubineh kuta jimehai laju ngan rijang bagah menawan ulah jibuka haba. Wahai tengkudum yang asa dalam pakan dumenan hanle suara temaji seot le urang dalam menawan lakuan jibala haba. Allah tengku urang si kandang hanan sayang ke kamu dumna karab troh metun kamu nejak perang nekemiat dalam nelingka kuta nibak tempat yang najahatan dolan janjungan dilayang kakak di dalam hukum adat ngan resam yang hana senang bakdrona dumna jinawahi tengku bahle mepegah bejian kesusah nekemiat kuta dolat tuanku sultan sarah jadeh melangkah tebian ulua ube ahli drok nemeng basajan lain nibaknya tinggal lam kuta pulang ke tengku bandum urangnya menan sultan yua beri haba di urang dalam menan kenarit rakan cusain yang dengar haba ubak burian jipegah kebit tema gemarit tengku musalla nekun leri jang ubak adum rakyat baget tak ingat tak jaga lingkah sultan sarah hendak berangkat baget tak pagap bansi sen lingkah nekemeng bapluang pare sultan dengan arian siga bandua mengkahanale dua urangnya getanyo muprang hanale guna hanale bila pocut burian takawai rijang belia ulua menan musalla neberi ingatan ubak dumrakan rakyat panglima kedua sinyawang haba urang perang bandum angkatan gekemiat kuta jinawalun kisah urang asahan dengan culizam yang anak raja urapi jitren jilop lam laut sao pi geben bak bandum betra getren ubineh meikut-ikut rakyat dum cukum alat senjata habe getengah bandum udarat Mutu mesaban di miang kuala jipegah laju haba amanat Ibnu Abad maklum si mua netamang laju kuta si kandang urang si drotan habe keluar bandum kalepah tengah jamu perang baku tak dalam jak kemiat raja menan parisah kana yuatu
Tuanku berdan jak bersigra wate pitarget kutika pijroh hana mengsaboh namara bahaya abad nedenga menan penegah nejak le pantai ngan bala tentra ngan ule balang bandum kafilah nemu dek bagah tamang lam kuta netanyang hoka kejrun si kandang bak dua rakan yang kawai kuta temaji seon hepolon tuan kejruan si kandang di sinawahana ni bak kuta berah di sideh gopnyan getam beriwang rakyat dumiang na ni jangan ulun jinawa sikarang tengku predi blang babi ne kuta ulun tu sidra tamang udalam ngajen lon padan tebian ulua ibnu aban seon rijang sabenya menan lagi kun gata nejak le aban sajan ngenerakan bangsa pilihan yang tega-tega bangsa retro bineh kutanyan jita mengerakan abad di luar akan jita menglaju dalam kejruan si kandang merempak lanja habaji pegah laju lerakan menawal kuan tutoji buka wahai tengku pon wasi kejam kesukaran tan di dalam kuta utusan teka baru terdap-dap nasabah pakat pasai perang kuta di sino tengku hanjit lon pegah tengku melangkah ke ulua kejruan ne dengar menanji pegah ne berdepan tah ne tebian lanja aban saretro kejruan si kandang aban ne pandang gomnyan kateka ne perap laju ngan pantai rijang semahlon tuan salim ne bawa kejruan ne seon semah ke Allah ne perap pantai mete mesigra sirtarakan kejruan ji semah hiran silepah di tengku tuha kejruan si kandang tema-temanyang panen ke urang katanya dumna ibnu abad neseon rijang kamalun tuan urang baraja sultan bahron dengan cut lizam nanggro asahan side meteka raja dengogah nanggro nyoka perang tengku melawan tuanku raja dengan sababnya kamonyo datang ngan malam-malam suruhan raja susatan hati di pocun lizam rindungan dendam kudrone dua tengku picit maharaja sultan nyan kejet datang mejak pemubla ji urang nanggro galak ji uban hana ji sayang tengku ngan raja jinawa he tengku nuwa berijang Jepan culizam geprelam kuda manyotat mesin rindungan dendam kedrawan tuan yang sifat benar